Jelena Trifković, 25 godina, završila grafički dizajn, ne radim u struci, bavim se online, radim, pratim konkurse i eto. Društvo. Društvo i priroda. Ne sviđa mi se kako vode grad i ka čemu ga vode. Ne osvrću se na kulturu uopšte. Samo rat, genocid i to je to. A ne sviđa mi se ni to što je prazna. Ne znam šta rade ljudi ovdje. Nema nigdje, nikad nikog na ulici. Rijetkost. Da živnu. Već sam rekla. Znači da promijene kako vode grad. Da se osvrnu na neke kulturne vrijednosti, a ne samo da malo, šta ja znam, da ga unaprijede u tom smislu kulturnom. Ne znam, nisam razmišljala o tome. Šta bi bilo? Nemam pojma napraviti neki projekat kulturni, nešto. To neću odgovarati.